来看阿根廷的骹球明星梅西要换球队的代志是受到各界关注。即卖家己是表明讲，毋是像外界咧邀的要去沙特阿拉伯，是要甲美国职业骹球大联盟迈阿密国际俱乐部签约。而且这幕后是骹球的大先辈贝克汉伫咧吹牌。 阿根廷骹球明星梅西初次接受西班牙媒体访问的时阵，确认要加盟美国职业骹球大联盟 MLS 迈阿密国际俱乐部。Que llegó el momento de analizándolo, de pensándolo, dejar el fútbol europeo, mucho más después de haber ganado el mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por estos lados y bueno. 这个决定，互大家拢真意外。伊毋是转去死只巴萨，也是去沙特阿拉伯好业的球团希拉尔。迈阿密国际已经向梅西提出一份4年合约，年薪5400万美金，也就是差不多台票12亿6千万。美国甲阿根廷球迷也拢乐见梅西会当去迈阿密踢球。 Y bueno, tuvo su etapa en Barcelona, en otros equipos, y bueno, capaz probando. Hinchas siempre tienes, fans también, así que donde va a ir lo van a seguir, es obvio. Well, it's going to be a huge influence for the American soccer team and American soccer in general. Having a figure like him in this country is tremendous. 梅西离开圣日耳曼了后，去因较早巴萨、沙特阿拉伯联赛加迈阿密国际顶真侪个俱乐部，展现正悬的兴趣，希望会当请到这个世界级的明星。三国的希拉尔俱乐部甚至提出2年12亿美金，差不多是370亿台票的合约。啊，不过梅西的亲人无愿意住伫中东，所以叫梅西拒绝。 巴萨阁受到财政公平条件的限制，到尾也选择英国骹球名将贝克汉的迈阿密国际。Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o el compartir actividades con ellos y un poco de mi decisión pasa por ahí también, ¿no? Por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día, como dije antes. 梅西也表示，过去2年伫巴黎圣日耳曼生活得无快乐，伫得到世界杯了后，想要有另外一种生活。伫美国若离阿根廷较近，而且后一届美洲杯甲世界杯拢伫美国举办，这原来有助伊提早适应环境。 迈阿密国际本来门票伫40至55美金中间，不过7月12日，梅西可能头一届要伫主场比赛，门票已经起到1张495美金。广西新闻田伟仁编译。